Ketheka mutegeri wa Weru TV na kambetikie niwithiritwe wina holiday imbega ya Easter na inko gwate ogeni titonishia Weru Thaa Imwe mbitagwa Christine Wanjeru na mwananiria wetu mathithio utukwa monthi ni Maureen Kome indi mbere bururu ino ni imwe cia Nteto iria tukubanganiritie. Mabisia mauconkoni kumarwang'ini ruwa ukaria gukinya mucie kwa mututigi kirako ni kumania na kuragwa kwa maandamano ni chuka. Ugoti wa mero ni milioni 380 ni kuringana murungamiri wa woshani wa ugoti Francis Mungai. Ugambi wa mubunge Raimu Gururia ni mao magekirwa kamitini ya kuraitha matisama azimio. Kenya Kwanza karutha mucemanio ruyu wa kuthura maria magacwira ntaira matitama ma azimio. Tukiambiria Ntoni cietu mabisha maucunkuni kumakireru wangirwa ukaria wa ndani muthenya wa umuthi ni makinyite mucie kwa mututigi Willis Mugambi uria arai mukaregete wa bonda nteresi ya chuka uria enge mamuicita kirako arauragirwe na njira ya kuringwa risasi kiri maandamano mathiri magucwira mukari ungi Kioto o auragetwe au kabere na mumuragerekerwa na mbondi na gutuma antu maandamana mucie uyu nkurukino ungiritwe ni mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara urio mekirite wirane wa gutumira kanya kawe tamukaririgete wa kamiti ya gushwana na Kioto ndani ya bunge nikenda gutigira gikuo kia Willis gikurumirwa na nkinyagia mumuragi kubungwa nkoroki Gitonga Murugara na uretie asiasa matige kuthongeria siasa kire karikariri. Samuel Gaishimaga twamberie nasio. Antoba muchiwaba Willis Mugambi kana kira kuno abathiete mbere na wetora methori baririkana ugoroba Jumamosi ya tariki 8 mweri wena rira kiraku akwire gukurukira risasi ira aringiro kuma bonyuma ya jakumira kibara ntegwite mwana onwe na masira noko na nte komenya riu kira gitumite mwana onwe gwale morage na no kankwegwa nkirira na nkegwa binya wako thirete bururu no ntwa mwana onwe wakwa kiraku ni wala tumenyagirira gukona ni wala tutethagia na mauntu mengi muno na riu ni kandaulagirwo mwana bariuga kiraku akwite gikuo gitari giake nuntuwe atari umwe wa andamani indi na tumitwe na atongoria kwaraniria na barabara andamanite kenda batiga kuinga barabara aratumilwa napo ni ngabana wana muthomi nuntu antu mau marugite makwenda kuona muthomi marie riu kiraku akina tumwa napo ni ngabana au tumwa ela diumele atiri mage na peace nteba kuendasha tukagitata muntu mamonde tukathiria kila kuni ala vile aya kumana kwa polisi na kunkelwa atiri OCS mwene narete tikilaku amwira ni athie ela ntumo makile mabonda kila kwa mwati bonda iti andamanite ni antu makuma sera ntu muntu ali mulage do antu mali ni malatumete kilaku na nkilo ega na antumu mati unundo la lebole malambiri leule kila kwa kiale Nteto ino akimera bomba kuborera le unaona inyanga walikuta kapika kilako rukirirwa emunde afisa ba uchonkoni kuma ministry ya ukaria ibakinyete muchi wa kiraku kwambiria uchonkoni ara amwena kuigwa batirenda kwaraniria nati baugete ati utire kiungu batakengura gotigira ati bakumenya kaumo ka Nteto eno abisa baba bakinyete warera muchi ojo ukuriongeretwe imubunge wa ichigo kia Tharaka George Gitonga Murugara ura abapete wirane bogutumira inya yake tamukaririgete wa kamiti ya igima ntoma wathonde ni ya bunge gutigira ati haki ekuonekana antubeta wa IPOA Independent Police Oversight Authority onaboe munde chairman wa umuiye muno ndienda kumuona mwire na tume the best investigators no tutuikwenda matheme kiro bantu ariko agaibo kumenda bio nkuruki Gitonga pete muchiojo wirane boguchwira wira mwekuru wa kiraku kenda aomba kumenyera twana twiritura atigitwe na tu
Ariuga nuntu kiraku na muchi wake baramamaga nyomba ino ira atirari kujuriria akija gukua agatethia kumiyujuriria kenda batura bantu ega. Wa mbere tujuririe ni nyomba ino ya mukuruju kaingo mami amama bantu ega. Tibu ndegwendera front line ikarebwega bombetegerie ni kabisa iyo kazi nitafanya na nga ntiro dhaninka ngarotha nabi nduero kaigwa mbuyete kabuka igwa pole agabu inde bombeterete kya muntu ena kanyamu gake nuntu mantu muntu irotha wenka nuntu ena inya aruthaga amwe na community na uritie atongoria barabangi batige kuringa ciaca na mwiri wa kiraku ende bapeja ni mautethio makuthiria kithikiro mujuju menya tutumira gikuo gya bwana Willis Mugambi kiraku no mantu di maciaca mbiyo na tukarutha hata necho ciaca no wikari ona ruona uke tukaragia mama tugacoka tukari ciaca anogu tukwenda ite tafadhali mea tutumira mantu ama ituonanieni wega butu kwenda gutigira muyoyo nyuma ya ndiungeno gitongana riungirite athithia baboda boda bamu nyuma ya ndiungeno gitongana riungirite athithia baboda boda bamuchi wachuka baraba ukomanite ntere cha kirubia ara abapete wirane boko uthingatira kaumo ikuo kya mutongoria wago. Tugitigana na ino Nteto ni cienge uria urungamirite mbondi ya gucania ugoti kaunti-ini ya Meru tawe Francis Mungai na ugite mwankatha ino ni maumbite gucania milioni 300 cia inyanya uri ugoti ni arutite mukana kira biashara maria matirengete barua ciao cia kuruta wira akiuga makambiriria mushako wa maria matiribite barua ino tukwite kurasha akiuga Anthony Maninkeretwe mwanka mweri wa kadatu kwethirwa mayukitie barua ino cia uruti wira na kogu makethirwa makiringwa baini muthuri Muriuki ataririe. Naona kwamba kuna watu wengi sana ambao hawajalipa run rate na hawajalipia plot zao, so wajitokeze kwa wingi waweze kulipa ili interest na penalties isiendelee kwa accumulate. Kuringana Francis Mungai urania bisa mnene kimbundi okuthorani ogotandene kaunti Meru augite mwankira nandi ibothoranite milioni 300 ya milioni nyanya. Na I want to confirm that between January and March, the revenue that we have collected over 200 million during that period. Over 200 million between January and March. And that brings our total revenue at the close of the third quarter to 308 million. Araugite nandi moto ya mbundi iji ni gutigiriba gutantere mwanyamanacha kaunti Meru kutigiriba kugwata antu baria batirite license ciao. Kuanzia mwezi huu wa 4 tunaanza kufanya enforcement ya kuhakikisha kwamba sasa tunaweza kuambia ukaweze kulipa ushuru, na kulingana na sheria zetu tunaweza kukupeleka kotini tukikuta kwamba unafanya biashara bila license. So tunaomba watu wetu usingoje tukuja wakati wa kuenforce kwa duka yako tukute hauna license. Jitokeze kuja kwa ofisi zetu, jieleze kwa nini mpaka sasa hujalipa, tutakusikiza na tutakubaliana na wewe, tutakupatia muda ya vile utaweza kulipa. Kama unataka kuanzisha biashara yako mpya, kabla hujafungua, kuja kwa ofisi, tuambie ninataka kufungua duka, nataka kufungua hoteli, nataka kufungua supermarket, kujeni muangalie ndio mnipatie invoice niweze kulipa license. Utalipa ikiwa haina penalty kwa sababu ni biashara mpya unaanza. Lakini ukifungua kabla haujatuambia, tukikuja tutaichukulia kama biashara ambayo imekuwa ikiendelea. Na inyaka gitakaka ibakorotera mono ngalishe mutatu iri kuajira na gwika antu antoro gutibaterie. Elewa hili kulingana na sheria. Ukimwaga watu au mizigo mahali ambapo si designated au mahali ambapo hapajawekwa kwa hiyo kazi, ukishikwa tayari kuna fine na kuna penalty. Kama wewe ni distributor, uko na magari yako, kazi yake ni kupeleka mizigo sehemu mbalimbali ya biashara, tafadhali hakikisha kwamba uko na distribution license na umelipa kwa ofisi na umepewa receipt. Na huwa tunasema mtu akitaka kuchukua distribution license lazima aandike barua na aseme magari yake namba zake ni hizi, ndio license ikitoka inatoka ikiwa na namba ya magari.
na nandi tutoni jumukana jura itete kiria biashara ndene kaunti ya Meru. Unakuta kuna watu ambao wamezoea kukollude na officers wetu, hawalipi ushuru, au wakati mwingine wanapatia wafanyakazi wetu pesa na hawaitishi receipt. Tafadhali ninawaomba, wakati unalipa ushuru hakikisha umeitisha receipt, ni haki yako. Na wakati tutaanza kufanya monitoring, kwa sababu already kuna kitengo katika ofisi ya governor ya monitoring and evaluation, wakija wakute kwamba hauna receipt kwa soko, wakute haujalipa parking, tafadhali utalipa mara ya pili. Tuna hii kesi na wale ambao wameshikwa tayari already tusha report kesi polisi, investigation kwa DCI ya wale watu ambao wanapokea pesa bila kupatiana receipt. Ngiripotera Weru TV Betamuthuri Murioki. Mubunge wa Nteto Daud na ugete muthenya wa ruyu mota bunge makenya kwanza makethwa magicemania na Rais Ruto nikenda kuruta wamuri wano ugekarande kamitini iria ikathikiria matita ma Azimio. Ariuga ati kuona taka kamiti ino igaciara matunda nuntu rutere rwa Azimio rutikuonekana rukiganira nkoroki na uretie itagarira kiwatho rithero rikiukirwa ngwataniro ino ya Azimio kana Raila na njuri yawe magashoka maandamanoni Kairi Mutugikare na riboti inu. Ntuku inka inyuma ya mutongeri wa murengo jwa Azimio Raila Odinga gutumiria senators na bunge bara kwenda bethera barekererwa aria mbunge na rutere rwa Kenya kwanza egurwe mendekithe jawe ta uria mutongeri wa mugongo Dr. William Ruto auririe na ndi akiaria mubunge wa Nteto Daud na ugite ruju rukiri bakethirwa bari na mucemano na atongeri murengo jwao kenda bagatumiria atongeri bara bagakabana na atongeri murengo jwa Azimio ra umoja. Tuko na meeting na rais 7 o'clock kama parliamentary group ya PG ya Kenya kwanza, na hapo ndio tutasema ni nani atakuwa kwa hiyo committee. Lakini kama ni watakuwa na hardline stance, basi wacha tu afanya maandamano. Raila anasema unga ipunguzwe kutoka 200 ama 180 ikuwe 100 ama 70. Wacha atuambie angekuwa kwa kiti yeye angefanya nini. You know, some things, let's call a spade a spade. It is not possible. Na ni dunia mzima tunashida inflation. Kingi kire mubunge Raim na ugite ati kuna toka atongire barabathuri ni murengo jwa Azimio ra umoja bagetekanire kiriro aria na atongire bakenya kwanza na nkurukia kiuga bakeja kura kugwatanira bachoka maandamano Kaire bajokirwe tagaria rito ra kiwatho. Mimi ni wa Kenya kwanza. Ile list ya Raila, mtu mmoja ule ako hardliner, moja ni Opio Wandai. Nakumbuka wakati tulikuwa tunafanya vetting ya CSs ndio alituletea shida zaidi. Alikuwa by force anataka ku reject cabinet secretary karibu 7 tukiwa kwa committee hiyo ya vetting, paka tukamconvince ndio akakubali kufanya paka 3. So huyu moja hafai hata kukua hapo. Shori hakuna vile hataweza kupeleka maneno mbele. Sifuna ni mwingine, Edwin Sifuna, he is even a hardliner. So unajua wakikataa ni shauri yao, tutakaa tu vile tuko. Na naomba IG wakifanya maandamano tena, wacha watu washikwe wapelekwe kotini na DPP asiondoe kesi tena. Wakipelekwa hata ile kesi nafikiri DPP withdraw, anaweza ku reinstate. Muthiaburu Raim ariuga na kugwata mbaru munini wa mutongiro mongo Rigathi Gachagua akiuga bageta itirari Odinga thirikari na iji kire ugite na ndirenda utongerie tere kithurano kia mwaka wa 2027. Kama kabisa hatutakuwa na handshake, because handshake hakuna kitu itatusaidia. Itakuwa ni kama mtu analetwa kukuja kutusumbua kwa serikali. So tunasema handshake hapana. Nakubaliana na Mheshimiwa Rigathi Gachagua kwamba handshake hiyo ndio itakuwa mongrel. Hata rais amesema ni mongrel. Kiripotera Nteto Weru kwa rito ni Mutugi Kare.
Ngwatanĩro ya Kenya Kwanza ni kwirigirwo kurutha mucemanio muthenya wa ruyo ni kenda gutara akiama mugwanja maria makethirwo makigwatanira na maria magatarwa mangwatanĩro ya Azimio la Umoja ni kenda kuthondeka kamiti iria kumenyekana ta bipartisan iria iri na wira wa gucwira ntaira matita ma Raila Odinga. Bamwe na ugu Raila Odinga na njuri ya weni monekanite kurega na utumi wa kamiti ino ya bunge makiugaga marienda nkiamata iria ya Kofi Annan ya mwaka wa 2008 ithondekwa ni kenda kuthikiria mateta mao. Boniface Mwongera agataririe nkuruki. Bunge bangwatanĩro ya wathani Kenya Kwanza igana rimwe mirongo kenda na bana rukirwa ntukwero juba kethiro berokera garoni ya rais ya Nairobi kiri mucemanio jwao kana PG Mogwe na moroto jo mucemanio igocwa marito mogwanja ja bunge nyamo maseneta baraba kethiro betimo na mogwanja barotero Azimio kenda baunda kamiti oromo na mwanyere kethiro ikere mabata jo rotero Azimio jiraba konda thirikari ethiro ikingia thanaku kinyambere batirimo na ntukwero jo bainge batongere bakumorotero thirikari bethirito bagita mirongamo yao ni nyakonekana baikira Nteto ji breaks bethirito bakyo Nteto mwitithiro ciitheka chacha bicho karinya gukarika Nteto iji nasho ija kwangerekano mantu janjuro kana experts bakumorotero ome baranjure Azimio ikwendekithire bethiro beka mitine. You want an expert in economic affairs, they exist in parliament. You want an expert in legal affairs, they exist in parliament. You want an expert in tax law or anything that touches on political matters, they all exist in parliament. What will be the role of the experts and who do you call experts? So hakuna vile tutakubali watu wa nje wakuje kuingilia maneno hiyo. Kama kuna sheria ya kufanya ni wajumbe watafanya. Bonge na mpongeri Nteto gushokira commissioners ba ABC baraba butire ngoge erana ndi morojorotero wa Kenya Kwanza bakugete dideka. Waache hardline stance, wakuje on the negotiating table, tuongee mambo ya IBC, hatuongei mambo ingine. IBC naye hata iongelewe vile itaweza kusaidia wale tayari wako kwa ofisi, sio ati iharibu hiyo mpango. Saa hii tukiwa na by election haiwezi kufanyika, shori hatuna IBC. Lakini watu ya kulishu hizi chumba kuharua ni kinya political players kinya watu ikakuju kinya kanisa ekejero kinya nto biashara na nto bank all stakeholders pakali mandura chatedia Kenya ute muntu wingeri murango ne president. We want to be fair enough, like if it's about the house leadership, it will be incorporated. If we open the floor for other members to be part of the team and then allow the house leadership form kind of an appellant unit, that will also be admissible. Na marito kanala inapo Kenya Kwanza mira ntukwero jo Nteto yondera ndike thrisho kerotero abunge araba kethro beshokera na kudura mokarigite na muni mokarigite bashoke ba secretariat na araba kethro bidire karokyao ikla komunene obunge. Ripoti ya muthia kethro na mende kithire ja mathina ikethro tokiri karobia bunge mathina ja moja throje chirurongiro thirikari ronene na jangi ja throje kurukira kiri mitaratara ya bunge. Hatere kwela kwa kujoya ketho jetongire manto mbesha no mwanka mukono jo finance bill chwedro jo thingatirwa ethiri guchinja sheriri kwenda ketho icha kuoneka ethirwa ni ntobibia kure no wa sheria tugachinchiria sheria cia Public Finance Acts several ila chumba kuoneka manto jo jonte nke reporter Nteto TV kumaja kingina ngine kineke mushumajo Nairobi mbita Boniface Mwongera. Nteto shingi nyuma ya atongoria makiama kia Kenya Kwanza kuonekana maita mamenge muno makira ngwatanĩro ya Azimio iriganirwe ninkethi gatagati ka rais na Raila Odinga riu Mike Makarina uria ni mugwati mbaru umunene wa Raila ni umiriti na kumacokeria ariuga uma matikwenda nkethi ende kiria makwenda ni thirikari kuthikiria muntu wa Ndebururu nontu ni bungarama ya utoro etitie na ureti nkinyagia atongoria makaunti ya Weru matigane na siasa cia thirikari enene na kumakira kureta uthii na mbere matura. Ni Kevin Kimathi ena riboti ino.
Ondindo aria mwanya mwanyiko ni nkethi cia ngwataniro ateteka mutongori wa murengo wa kisiasa jurekani na thirikari ila Amolo Odinga na rais wa Mugongo Daktari William Ruto sikire atongoria mwanya bamomba kimeneria ariure kinyaboi Mike Makarina mo siasa winkuma county ni ya Meru na ariure muthia tiondene muno murengo uyu wa kisiasa yontere cia Raila Kinyawe na ituritia bokire kwariria ngwataniro muno ikundi ne kantu baria batuire ya mawathe nyabaka uwa uteandisheki kana kwena andisheki na tuiromba kugea kwithira kwena andisheki unikira ndomba ndi Makarina na iniku abokwa ikwithire kwena antu boko swa thirikari kenderi tango lakini maandamano thirikari yethirete tethia kimera ketu nonto antu bariro barime koi barimite airio bigethira bitana thirikari na nitwikirite thirikari uriro fertilizer ni irayanire agwa ile fertilizer irayanirwe na ara Rift Valley ba fertilizer otheri bakero fertilizer bawe barime ube bare Meru ko kuri 3500 ko ndo utethetwe kwina county ira ci utethega irio tukua Meru ke makoibo pinga KMC akandika ngavana akandika senator andiki mo Meru na rira mo Meru akumia te Kenya kwanza ekumia iwowe uthuri wo utomatumia ko uo ni sauti ekwa nkethira nkarira kiantu na kenda ukuma Meru baba inge batamenya tokenda ukuma thirikari ne nyawo wa ukuma lakini ukuma thirikari ne 70% yeti yome na Meru county eringire 400,000 ke Kenya kwanza 400,000 yatongoria betu MP MCA barabato konvisire kura iraringwa na no mwaka batoire fainda kura yure eko nkiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi Rĩu gatone kanyaga kunogoka banini utikathino ako no kwenda gukinya kuraja gukiria ngugi yaku na kuigwatira uritani bwa mwanya bwa ngugi yaku aja Embu College turi kwa uritani bwa guru bwa gukugwatana na twanya twa ngugi turio kwa miaka 28 ni tumbene ja tongeria iwandene kana industrial leaders kiri ICT, cosmetology, engineering, hospitality, business na accounting. Nkuruki ni tumbithitie gwikiro thombi kwa aritwa 20. Embu College ni tukuragia na gukiria ieo mwanya gukurukira gukenera unturio bwandurijo mwanya ciandikithie uthome na ugwate uritani bo mwanya kuma kiritwi ujukania bome ni bwitete na mbere. Embu College, skills to go places. Ni wapi? Ogo Kinya? Karibu koroka. Karibuni chai mama. Aruvi no kanyo chai? Kinya uni ntenywa kweka mochama yuto matukangite ngacherewa. Mwana nyama. Mama kwanywa chai baba rambwembe. Karibu. Neria lebine ro rugete chai na leo. Mama eria ongora ndukene. Auge eria teria. Eria. Mwarokwa. Eria ne lisha turugiro thai. Lisha? Othai. Ndago. Kunda kalia ka. Naoni. Kinya gono kwenda? Niyogo. Ka. Ni tamu. Chai ko kudongi mpongera kangi. Kuma naiba? Eria ne lisha. Easter, burudika na Star Times. Enjoy amazing Easter offers on our decoders at our business halls. DTT paid decoder reduced from 1,499 to 1,200 shillings. DTT FTA decoder reduced from 2,699 to 2,299 shillings. DTH decoder reduced from 1,499 to 1,300 shillings, inclusive of 1 month classic subscription. Offer runs from 27th March until 10th of April 2023. Star Times. Enjoy digital life.
Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni ria turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere yakwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Japo tuna tofauti, kila moja wetu ana sauti. Tuinuane, ushirikiano wetu. Tuinuane, na ukaribu wetu. Tuinuane, tuinuane. Tuko pamoja maishani. Tuinuane, tuko pamoja maishani. Tuinuane. Oringi inko watogeni tukithina mbere Nteto cietu Vice Chancellor fees na mavata mengi maria marenda mari university. Guku Vice Chancellor wa university no niwe Professor Daniel Mugendi akivoyaga utethio kuma kuri andu a wendi mwega uria ugatethia kurivira arutwo aya mathomo mao. Ariti miario ino ari university ya Embu kuria ikuvesanaga mbia cia utethio kana endowment fund kuri arutwo aria matari na uvoti wa kwirivira mathomo mao no ati varia arauga mbia ino itiregana. Students who find it difficult to continue with their studies and they are left with no option but to call off the semester or academic year. We need to increase the funds dedicated to student financial aid by reaching out to more and more stakeholders to endow the university with their finances so that we can realize more returns and then include more student with assistance program. I appeal to all the guests present here today and well-wishers to support the fund so that we can continue to make an impact in the lives of our students. Guku mumbunge wa Manyata niwe Gitonga Mukunji akivoyaga thirikari nene ukorwa igikirira mbia makiria kuri university no ya Embu iria mavata mao mengi makuamite ni undu wa wagi wa mbia mbiganu. We have had very many challenges with the universities in this country. And it is good, now that the media is here, to call upon the government. Please fund our universities well, so that they can be able to grow and lead the way of the future. And I want to say this because, having interacted with our Vice Chancellor, almost all universities in Kenya are living in debt. Nuati wanakuri uguo, university no ya Embu ni irathi na mbere kugwatira kithomo na njira ngurani kuona ni ambiriti mathomo ma TVET kuri arutwo aria matavitu academics. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Akarima Kiara ntere cia Kiambani mamenerete urungamiri wa sibitari ya Kihara level 4 nontu wagi wotungata umwega. Riu ni makoria thirikari ya county kuthungira nikenda kwagirithia sibitari ino kiri montu mwanya na moronto withirwe uri kuguna akari. Haki yetu, hatutaki nyenyenye. Kuja hapa nimekatwa na wale wananipiga vita kwa biashara. Kufika hapa
nimekuta huduma ziko chini sana. Nimepembeleza tu kwa kasha, nimepembeleza daktari ili at least nipate matibabu. Sasa nimepata tu huduma